Kokiana ada ke pasien itu na sampai lah. Pasien tu ngaji ni. National Day Joseph Miki Sadak Bangin Kapten Mangta Kole National Day Melum Bangin Kapten Mangtai Kain tadok ta jein kakunga kain tadok ta jein kakunga himale napan để cấp chỉ là đi mình buồn rất là Islam Sunday singka itu pas Sunday mana mungkin atau mamun kerja pentulu ni pun pasal mu yang harus tu home dan tu apa dalam sini dia ma pada masa tu jadi berpatol kain kalau nanti nama itu ini lepas piwai dia lepas ini mungkin pasal semua Roma ya tuan bangkit seperti tadi ni tempat dunia dunia apa tahu haleluya 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 kau non Yesus Kristus tu bina sampai ke masjid lai siang thong pasal pai Episode bunga solta polai ha episode bunga solta polai ha bungkhat changsom ni apan som ni le thumtan abana bungni na changli changunai sukhi ni episode bungkhat changsom ni na simpan tali misla akipanin Chris kaito avan monde amazia nama atau satlai Chris tunga abol simbol keina nasema ko ahi tua zau sia bana vai hom na te funei na te simbol keina te tu hun ko hilo ahing tung ding hun do min ki ko zau sia tunglam pe ama atau sahi Tole aman silzau sia agyang moya koita ama ken silzau sia tuma lutang hidimin hatom bunga apiahi tua kuata sahi bangkim sudim bangkim sudim pa bangkim na ahi bungni na changli changku atuk pi pasian lama hinna Hinana kotoa na hau pasienin ai na tubi zia in dia hingi hiala si hilai na mo dun zong Kristo ahi sa komta hebi na hundam na hiuni tuale ama ro hi ahi kai to komta banun dia Kristo Yesu ahi to kom satani ekong la tunani Haleluya amen haleluya dia ta pasien oh patoi ta pasien namin lobi ka kanina tumaki ba tu na yang kahin tunhi tuni kum samni le somni le go ba pasien April 2000 April ka babsen April tarikh ka kanahin kuya boy na le hasan na de uno ba pasien bun thobe ta lang nan thata himu
dam tu na kia kahin tu masahi ki pange ba nung daling tu dia nama Yesus Kristus o sina kasiwa ba pasen ki pui na ka ki pui wa thon on ma ka thon on ta zen na bin phupi ka pa in na tu ka ki pa tu na kia kahin tu ni Kristo man mun dia tu nei na dia le simbol the na te pia ka ki ta wa o man mun man mu siang thong dia ka ki ta wa o man ko tu dia ka ki ta zen ba na tu ka mun dam ki pa tu na kia kahin tu ni na bi te na ma ban mang tan te ban mang ta pa te o ka hi ta zen na min thu pi pha ni na tu ki pa tu na kia kahin tu ni ma ba tu ni na tu ka lu mo dam a hi ki pa u ba pa sian tu nya na pa wa di na ba pa sian sin lo pi ta te ni bol sa ba pa sian na sin ko na ke ten ten ko wa di na yin lo ba hi ke ba Yesu na min ka pa ni na tu ki pa tu na kia kahin tu ni pa pa sian ko mun ta ga rin teo na kha na sa ni te na ma ban se la kim ken sa pi na o tu ni ba pa sian tholom nan tu ding te nang man ba pa sian a ke ka pa ma le yang sa mil na ma pa tu ya nang ma tu ta an kong wi tu ding na swa pa na man din pia ba pa sian a ka ma le te nang man na thu pha do ba pa sian mum pia nang man a ke ni ba pa sian na lai sian ho apan san ding thu te nang ma a ke tu le kong tu hi ding en kha sian thau nang ka hi ngai ka hin sian ma sa wi amen hallelujah pa na tu ma tung damin ka hun vai so se deu nang ma anei tu ko ra hin kem sai thu pi na le lo pi na le pa ko na min than na te nang hin ke in ma ka sa de Yesu Kristus na ke ko ka hin thu ma ba ka pa sianoระดับ1ขั้นต่อ3ปีขั้นต่อมองสักเองนั่งเองอันตรงที่ใส่เกงนี้คนโง่เดียวคนเล็กนี่คนโง่ naman ka tolong tayo tolong ka natin puli mo kalau kita naman tahu eh tolong bantu kami support piwe siapa lapor lagi lapor sate satu tu cemle kugen kuing awal lagi ni patokan simpelan nato apa pun ini tu pasendana mimpi tinggi tolong sana Asian masakul vawe. Hallelujah. Mangpalo pipe namin kang patoy masaway. Tatate tumna nang sarpia. Tuni toke ni nilobi na torde. Sanghinga Bible kasiyang teo kay namang maulawa. Ahunta sanghili mangkya nang koy damini. Kipai ni ko kipa tangkang genway talamang pa tunin nama biding akal koy layon nangaki para nagwalso na katon teo kakiphalbang bang teo kang toy ko mo namay maaluy siya raw tazian ng ko kipa tangkang genway to singkalonin papasiyan so makate Tuale antang hamte, tuale silvia dang tele, tunia, thokia na thokan bang khomteo papasian. Tami kadon hiet teo hi namanggap na sepedinga man pata
zai the na ding na khut siam thowa kamang pau Jesu Christ min kang la ba hi amen Tắc thiên áo vai đi đi đến ta thiên lên cùng tu phá số bị thằng xin đến đi cái gì phần tu nu lần này của quân kỳ phá âm mỹ gì cái xin mình phá tổ nào tổ phần này để phá tu pháo hoàn thành area tí sợ để mission cái đàn trên mission này Tuli kundali payung kanana tuna kugenya tuwanggal dia misi dengan tunda kecil dengan lain apa kita jatuh kaji nado tadi mana si ini tak ada yang belum berani kamu bawa min dan izin tu kedap tahun le Mengajar apa? Adalah ngaji ni. Uli ngaji kau tu jadi, uli tu nak amal ni, buat sedikit.
Hallelujah. Kipa Hoya Musika. The program of the Passionate Imate Mutuigim. Easter Sunday Sunday Punjang Kekadi. Aku Zona Kitan Man Pasien Yan Mo Tuig Masahen Den. Tule tu Suna. Vai hom lam kai te di sana zamen sunun tugen na katanga tu sinjon lam kai te le pasien te nun tu katu hiren le to bana ibian tu pastor ran kai manlal na chen ni ki kop na mulo na sakadiwe ama azong te din pui tu na jen ba và về lâm mà thôi nghe đi đi là xin là kim phá mắc ô xin cái còn để kêu gọi bản thân mình cái bộ chiến hay gì yên hay là cái công chiến rộng ama cái phá thôi nghe để vào nghe tôi xin cả để tôi xin này là cái tan cái về cái chuyện cái lâu rồi nó program thếเป็นprogram màไปđi chỉ biết là đi khát ai mà Waziani ke undi kahila kajan ki achievement ma himai di ai ihat to ma cheba hen to le lungdam hoya tangai te la ko ngai ta mai sa sa te bipi ataya pasien dong lung kimba lung wai wa khasia tangai te be do nu ten dong ke bi ten dong Ite lo ka ni kada ha pan na ki pang che da ken bi te bangin mi ra mu te bi visualize wa ham ku te cross te bange abo wa ro na lo da lo te ai ite lo ka ni inwa lam pam sunday a padin na ta pin ina kisim sa kwa na kan te bang sam ga ni chia thawin lam kai te sang pa ta lo ya na kon zan ti kem zo kem ti department te song ki pa na ho yu hi ti cha te le en kon tu te na fel hi si gen ra sang lai te bang la ko bang
ai lo le mo ko na na nei te o te ngang ko mu te sang ki to e kai ma tu ni chiang ta na pasian za le ni ta teng to le su hun teng le i dim te wa hi kang ngai ta na ke ya bang chi ka de ma ki tam me mo le nok ka sa hi ya e te le a kham yom kha ta le so wa ko ni la ka to khom su me ti om che te le diหันตัวไว้แต่คิดว่าความละเอียดเลยดูหวยก็สาก็มักซิมองนาตะแกนที่รู้สึกเจ้าหัวใจแหลกเท่ากับหินหมดนี่หินตั้งมันกี่รูปเลยปอนที่ส่งมันมองมาถ้าเราไปแบบยังไงนั้นนาเป็นส่งขั้นต้นนาเป็นเล็กปีจินนาเป็นไอซีนาอันนี้มองก็หมายยังไงนั้นนาเป็นนี่ปัสเซียนอินอสุลัตไอจิบุกไกก็เจนที่ปล่อยที่เล่นเล่นโปรแกรมนี้เชียงนี้อาคำคายลงที่พลังสิบวันปล่อยที่ขอบตรงนี้เต็มอาหิอีเบี้ยยิ่งที่ขอบเตหีจุดนี้สังเกตนกเหลืองส่วนรุ่นจิตไปอีปันทองด้วยหีถ้าเราทุกเรื่องเลยส่งอาไปทิ้งตัวนี้เลยหีอาสิ่งกำหายเป็นกี่ของแบบน้องคิดสิเลยอุปเทศทุกกี่ของหมดเลยเพราะอยากต้องคิดให้ลูกดีมีเพียงคำเชื่อมาที่คบนาเตียนมัวบางเตียนสุดที่จีเป็นที่ปันความหมายอันที่ฟังตัวบางไอ้อะไรผู้สิ่งการเรียนพอคิดมาทุกเรียนก็คิดสอนหลายเรียนนี้ตั้งแสงเสียงก็เรียนที่เปลี่ยนก็เทียนที่ก็เปลี่ยนมาที่เปลี่ยนเนาะเทียนโลกโลกเขาว่ามองตกกะดีนะบางเทคนิคตะเลยอีกแค่เทการงานอะไรเสียงถูกเสียงก้อนนี่เสียงถูกเทคำคำเดแกนดีสบายเองอามาสักเรื่องนี้ลายเสียงถูกเสียงเทียบนาในวิวัฒน์เมื่อที่สองนี้เป็นเรื่องเจสุทอกแก่นาปัจจัยเอ็นมันสิ่งในบ้านนี้เรียนรู้เรื่องเป็นสองนานาอีเดียนอะไรสมองสองมีเรื่องจากกับปัญหานี้คนมีเบสโซมีการสักอันมาสักเป็นที่ขว่าคนนี้มารีมักจะเล่นเล่นมารีดังหาเอ็นดิ้งอักวนวิตัวเด็กนายบ่อยจีรนัสตะอดีนามังกรวันสอนตาบานาคิปลินอหินกุศวาสวงคุอเลียเคียอัตุมาอัตโตตาหีจังกุนาama tana omnon sihi again sa bangin ama atota hi alut namun hing en boy kun to bana jahan mumni chang som le ko na es zale som le ko na ka kan som le ko na a Johan Bukti Tan Som Dekwana Isimninge Jesu na doka Tam Bia in Susiaun Nitum ni Sungin Katumling ni Achihi Atoy Sinte Magwan Itan Cheting Wazor sa tahen Panpinangin in Kihum niyo Wana mamang ka Kristiyan. Nagwalso na lenong pinati katangwa boy natin ang lupa. Natokin na singkal hindi hunsan taytadin na at tumitin mong ko manimwa mingkipatu kahit tumuhay. To singkal na nakantan ho'y kagyan na tima kakangkalente sa inden. Naikitwiteso naman buwalso inden. Kalau waktu pina ada pina kami cintakan pina ngenum,
kahun kawai te na kun sen thon la ni kama pau jesu min tan ke mula tum din thum so hi thoki na vaya ye chen hi silam ki oma ilai sen ko ye dai le thoki na jesu thon na pe ni lo ana tho asisa ko tam piano mahi Zohan yung som na katnaya dahil Lazarus asin Jesu hana pa din Tauputin tuwa piya at hawahi Jairus tanu kung som na ni naupang muzon Jesu asisa kahit hawahi May tayo ta katzong hiyawang kilay Jesu Christ in alunsiyat Jehin anakai ki dahi tole misisate Jerusalem misian kote Jesu khaiwa okin zirte ngeni han fute ki hobi misisate thoki to mite khopi sian ko alu hi chi ilai sian kote imu ahi meteu som ni sen elle namu tiu ahi Jesu nei le Elohim Peterin zong pasienna seplain tapitha nau pangnu sisa pe anakai tho ahi to bana solta pronin zong Eutychus nau pangnu kha asisama anakai kawahi to bana zone itigay prophet Elizai zone metai Jeraphet tapahi anakai kawi lente kamaksile lente 1 Kings 17 nak menjadi to bana dena Elisa kacemo Elisa ahia tobana zone Elisa inzon sunamai tapa asisa anakai tawahi tobana zone Elisa asin ahan kuwa abu ke oma to mi bute hi mi sibute abasuka to na suka mi hu tengin zo hinna ne chi ilai sin ahin kagen chu dunia hiya anasisa ahin saten ang hingya teng ku asikya ta ke din zo ong tam ke wa ama ba imam ba Yesu Christ thokya na pe na pita in abei thelo in akum kumin a festival in akimein tuni zo gen hiu ai to le dena ilai sentro sinna Mary Magdalene kichiri lai sentro le cheni Mary hi atamma ma amawi temkhat aminu common name kadin anazanwa Judaten anzatan piu ilong ilai sentro amun kaya amin paude tua Jesu nu ichi Virgin Mary Catholic abiete ani a Joseph ichi vai mo kat oma tua le Mary Magdalene ichi beni Jesu ministry pe laya hagaw hoi lo doi sakit pe nu ahi a Jesu amor do saknu ahi a to nu pen hi Jesu nu suiden dena hi Bible sima Mary Magdalene ichi to nu ahi Jesu nu suiden asia zom bamu atho na mun zom bakatu abamu ahi to bana Mary dan zom om na laya Mary of Bethany ichi to na Lazarus sangam nu Martha Lazarus sangam nu ahi to le
Mary James nu Colopas ichi Apostle Colopas upa ji Mary ben hi zong hi tena ilai sin tua ki gen ben hi to le Mary dan khat ong kya to mi hi mak le ta outer tu a hi chi ta gen wa to ba na Mary chi khat ong kya church member of Rome hi church member pasate lama apan patu ilai sin ko yet changing greetings there and about there now to me muzong Mary hi chi hi again hi to le tu jing ka again ut na tho dan tam pi tho an tho sa misi Jesu me lo wa le tu na para pasien mi ten ana tho sa tam pi de ibuwa izawa Inanle imam ba Jesu Christ be a stories of atoma athus of atoma athodam jam atoma ahi chi hi kemphat again ahi ilai sim to isim na a lemi Johana boni changwa na aman again ahi ni thum ni in kathau ki de chi ahi bang se hi again do chi le Jerusalem Keno kan mami ni lo azo ke ka Jesus Christ beni pasien nam se ne ya ite ba ne Jesus Christ adi ni nam ne ba ni Palm Sunday ni mang pa ni han santa Jerusalem lo da hi han santa hi Jerusalem asili lo te usu aku sumle paya ti tan lo business for naunte le ta cheni adom ta ki Jesu na ngai da ma nei ni hi temple su se da ni tu ma ka lam ni ti zan bu som ko ni jang som ni ko na le na isim ama le ma ki gen ke to mi te pe mi ki target to wi mi tam pin tu lai le FIR ke bu kun sem mo to da na mon tan the do ichi de ama so ami so ti tho ai cha to ten ga in Good Friday and si in zani to gan kun me na ka sa asi me lo a ga pa ke na pi khie de mo a chi zong na ka sa inan le zong mi lai sem thom si chi an ja asi ma ai hu chi ni Easter Sunday tu ni angko ki imi tho ti lai bang thu me thu tam pi o me Jesu Christ tang gen siang ko ti he tom to mai gen ale imam pa Jesu Christ atho di amagen ni thum zo cheng ni akilam ti hi chi mo na teng to ki mana ki thata ale upen tho di ni hi van solta in santa ai pasien ani thum ni zil ki ten van ten ki in van solta kum suli to na suang te zong van solta te na hon sakhi mang pan ni na tanta hen alam dang ta pasien ni ahon sahia to nang thau khia in ahan hi agu ai om ta hi limuna Mary tigyalong pagkaroy kasa Jesu Christ na hante bagay ngayon nato in nato akente sa kamun sa diapela ano omnon kasi aking hamla mamawa ason pi ko ili at adye sa kanong kamawa hinale pasyen silpol te nato amaw te li ngayon in alunde na ule angay na nasikon hanson te anaking may to chi pangin khatpe be king tu hin ko up decision la na le ipen pi somong chieng kingam la na le bang che ndal ki obstacle tamma mai amawa ibo so chieng pasien ni tam sen de hi asula ai
Jesu hi hoi kan wa ki ka hi thau me lo ka ni athu am dan pe hi pa pe ni thum nin thau kha ta le chi juda te lao na ka te thau le i boi na sa na kho zo a hi Zufia kama Jesu thung ki gen ding in mi tam pin Jesu ki ta di hi chi pen lao ta khoi lai to ja hi van ten ki na bang ten bang khat ta chen in Jesu tho ta cha to aga teng teng so van so ta am chen asibam tu a om hi wa to chen hi au mi pa ke no atai wa tu za ni hi bang sil so mi Jesu Christ ha ni ki hom do ta hi apot do ta hi chi chen popo kan ra khan bol ta wa hi pen ti lo hi mi thu a hi le mi zo chen Jesu among Jesu bang ma wa sin ma hi en pasien ta pai chi ya among Nazareth tang lang chi sang me hi pa tu gen pen mi zo chen a ne de hi pasien bang ma lo so ni doctrine chi ta wo ang ki vin pe yon a duty teng teng sum pia do ta ko thu so ka yi mu un to ka la hi lu sui ten a bu hi na chi ni hi to chen hi to ni ga ma chutia ga ma Jesu a tho a ki bu na thu hi mi verses a pe ya a ki bu lu sui ten bu mangin juda ten again ta wa Himanan le Jesu pen atho a hi chi hi kin tu te pom dan le mu dan le ngai dan le thek chet dan i pom dan a hi ama wan tu ni chen ta ni Israel lam te hi rai le juda sa lo zu in judai din te su yun ama lam et dan Jesu Christ pasien ta pen hi chi bang ni le elo thu pi di len na le mon na agam mu a tum di to le temple thum na te lam di a chi lai ya an lam en lai wa Jesu pe bom buang ti ni a symbol te ho sama ma a hi wa Nazareth tang lai wang chi sa ku ka chu sa ho dan Nazareth tang lai tai tai ya pe hinan le ma pa Jesu Christ pe ni to ki te story banga prophecy a ko dai le a din banga pe ki de din tu mi tho ki na chen ta na van sol ta announcement ho a tho ta hi chi me hi chi am che na hi a tu nin Israel te ka ne hi se un ha sam di ha di ga le ni mo Israel te Juda te kham to la David sona para le ma chi le a David te ho pen ka cha bang ma lo di akime mau atwa thu pi ding gal teng zo ding len na le mon na amawa la super power toy ding len na le mon na gam sunga toy zo ding an kilam en ke alam et bang lo Jesu piang khai oi ma mai tu ta na amau hi tho ki na pom lo om a hi kaloi pa kya Islamic te bang ya Allah je ki mo ko ya je tu ni chen ta na pasien ha na ki ko chi ma ata na je la to da nien sa ta dam te ye lai le tho ki na an om ko sia Hindu te aba ribat al midang nang te aba pasien te wasi je asipai eri pasien ni asiin ki confounding debit ki uin ki gadin lam dang ta pasien power to pan so tai hom se kal tong ki hil to si na lai mo ni ta lam chen to ben tun gen ma ni ki na lam hit chi ba evidence ne pasien a hi a hoi tanowa abol te so step wa anwa zui te ke na ge abana future dun again sa atwa di te again di te ite na di na sin mom sa tunin atho ki na ni a ikin ta na e tholo hitane Jesu Christ nung zui te agoi ma din wa nung zui di so on non lo di e Jesu Christ tholo ile nang le ke so iki khop kan na lo di hi
solta polin to zen first corina and again Jesus Christ holo hele Stephen loy banga martal mai ai chi mo holo hele pasien hi na tang mo pasien tai lo tin martal chikat mai hin thau kia sina zowa thau kwa asuro hi lami ke nan zo kan simang mo ang buin kan test naman nila at samsung kabwala Jesus Christan jin kanay to na ngot ka nanangai du boy mo to piang lo ile chin biet ti akai dan lo san lam ni asahin impossible zong ken long lo arbi baye cha no bo to te simle ni fam ka pian tum bang bula tum ton sigin na the na i na sian wan tum bang ni sia simle ni bang ni pian mo pian lo hi le chen akoras silo hi le chen thong lo hi le chen ator na athona wan ging lo hi ta le ka ngai ma lo vai hom chen kat le ka testimony la sa ai kung yan because in Jesus Christ apian ni apoy mo asin ni apoy mo ato ni apoy mo ale thongta bange to ai apoy mo pasien ta ahi chi igin ta apoy mo ai nagin ta ke nang song juda de Israel ni te to nang le ke igin na kibang he ama rang hingin ta dai le adi ma ahi what ke ti ta le Jesus pe thau kin ma ahi ichi thele ihagao hin ko suhat ku ai bi ma ta sa imoi kiet na pada ikibol na pada inaluk den na pada kai ham tu di ai tunin thau kin na poi mo ai pa khat dian lam di nin jin kal chang thau lo di ta chang thau lo di in sugom le bangdila atholo te hi boy khobeli ni boy pi society atholo te rest in peace ki lei mo ya ko ni tho thei lu chi pe ni ka tho thei ke ti mi ban se ni ta sang tho te na ha ga wa sang tho thei na he tho na chang jong thei na he tho hun ta ma tho hun lo chi pe program ba Mikol na kimok sa tenta sabna na tudya si bang mo tho hunta in sung sa go ti tai tho so mo mo lo ko in nei sung mo sa dila ho sung pasok kan na sa ti tem sa dila mo izita si ba lang bo boy lo din na tho hunta chi the ba wi tu ni ta sai tho na gi jong tam kilo mi azia pen imam pa Jesus Christian si in alam dan nakhat ithei dia ta sama tho hi tu ne ai te sinai lo hi cha ta sama tho thei lo mo i ta sa na dia pan lum sim nai to na hagawa ko ai tho ki ai chi ka gen ko ai to sen hi iboi na atama leitun ni de nang jong ke jong a department tuom jera boi len ni mong le anel te na tuom ei jong tuom iboi na pe ni kom mai tho na chang thei thing ai ki tho lo nge nge lo da che na long ma lo su ni jesu lam tho ke ta le hi sa ta ki koi san lo di ai asile ni le mar da tang ding a tho ki zo che si na zo wa tho ki promise chin tem bo zo wa tho ki le hi sia king of king lord of lord in a tin na mo pasien ahi na himya kila ahi mi dap ten no pasien ana le a tho lo chi thu mo mo to da ni ko hi in to zen hi imam pa Jesus Christ pe achang Allah stanza sakalapu na thu pi na to khat ve mi pe ki ni thu pi na to khat ve mi pe ki ni lei tu mi te bang man sin ke le so mo to mi imam pa Jesus Christ abol te zo hi ta hi tu ni
Prosa azowa sina in proof to in azo sienta bol di mong non lo hitian ni bangai bol di nai to le ke kha di cha ha di pasena ki pe di ha di chi bang chi ha no ha la ma la ni chi abu kim the bang ong dia ama sina thona ipom ki di koi mo ahi itu kini video aja isim kali mo itu ni tau kia a cimo tu aja di ho kita peni Yesus Kristus itu di apa mo dia ahi tu aja ni dihat lana le icit lana le itu ma atama bing kali ciamin silbang kima o ahi tu ni te komin koi man ai nang subsa di ma le ma in pasien to ki to ge chi ge to zo na helen atru yen de nang kwan kan che din go zo sa helen yen hien ba o le atu ni pan ta hen pasien pan na to nai le di kan ten din na to ki number sa le na talking na la hi se ke lo ke ma aga hin na din chi ben ibang hatin wa kita check zone pasien sa program nei lai manin atam thei ba ki form ding ni hat to mi te ikichia ki ani to indian ilate im waile